dobro došli svi. Nema potrebe da kucate na vrata vi. Ako vam srce kuca za umjetnost s istoka i za kulturu Bosne, što je tako ljubka. Otvaraju se vrata muzeja, galerije sjajne. Isfahan u Sarajevu čeka vas bajne. Kapija srca otvara se vam za perzijske ćilime i bosanski šarm, jer vaše srce kuca za uzvišenu umjetnost i kulturu Bosne, što pruža radost. Izvolite, mi smo s otkucajima srca vaše. U galeriji Isfahan ljubav se stvara bez kraja. S otkucajima tepiha sanjivog šara stvorimo simfoniju ljubavi, stvorimo simfoniju ljubavi, što svijet. Hajde da stvorimo harmoniju, hajde da stvorimo harmoniju među voljenim srcima, među voljenim srcima. Neka ljubav sjaje.